Svi smo svedoci da je ulazak Stanija Dobrojevića u elitu 9 potpuno promenio situaciju. Maske se skidaju, a tajne koje javnost nije znala postaju vidljive. Sve se menja iz trenutka u trenutak, a tek će se menjati. Stani je ušla kao specijalni događaj i uskoro će napustiti elitu, ostavljajući učesnike da sami procene ko je u pravu i šta je zapravo istina. Međutim, stvar koja je šokirala celu naciju i o kojoj se mnogo priča napolju, uskoro će dobiti svoj epilog u Eliti 9. Prema nezvaničnim informacijama iz izvora bliskih, navodnom vereniku Sofiji Janićijević, koji ima skoro 70 godina, ova priča će dobiti svoj pečat, jer se priprema ulazak Daneta u elitu. Nakon što Stanija Dobrojević napusti reality, kreće novi haos. Izvor navodi da će Dane ući u reality i izneti sve dokaze o Sofiji, uključujući koliko joj je novca dao, kako su vereni i šta je sve radila s njim. Iako Sofija unutar realitija demantuje sve, napolju su već izašli dokazi koji potpuno razotkrivaju ovu učesnicu. Ovaj ulazak će biti najjači udar pred samu završnicu Elite 9. Sada nam preostaje da sačekamo da Stani izađe, a onda se pripremite za priču koja će sve baciti u senku. Kako će Terza reagovati na ulazak Daneta? Da li će Sofija ostati hladna ili će morati sve da prizna? To ćemo tek videti. Ukratko, pripremite se za jedan od najvećih skandala u istoriji realitija. Da li vi navijate za njegov ulazak u Elitu 9? Ostavite nam vaš komentar u sekciji za komentare.